Omuzigiti gwa Ihamba gwambekirwa mwishengero wa Igara East Constituency Michael Malanga Mawanda akwatanise n'aba One Nation Uganda. Tongere kubesha kureberaho abasiraamu yitwe kubesha kureberaho aha bantu ahabo kuba abasiraamu tanyo marwa takora bintu teganisa kimanyisa ngo akeko mtugo eshayo na gusoba atonisha mutakamureberaho kubasa kumwebuza ko yakwaza Nkanya ndakutera umuranga abasiraamu korango bashyikiriza edini yabo y'obugeraki n'obusiramu kandi bayongera gukora intunguka batakugira edini yonka niyo songa gwe nchona rebo mawanda na inango basiramu bongere kukunda government bongere kugikora abo kuba narabiro mu kunywana ariko rabo mu government ejeruho ko inango ibintu kebe bahike bashemererwe kandi bongere kugira amagara marungi. Aha mukoro ngogumwe omnyishengero mawanda akwatanise na One Nation Uganda bahira makama ganasha tunamshanjo biyambe webyo kurya bintu kebe kupiza cyanga cyongera kutunguka cyongera kugushka ukundana na no kumanya niyo songa abo nchara ku promoting ibintu kebe and all the brothers that built the masjid. I'm lucky that I've come to see this masjid and it's a blessing. There's a beautiful community here and the children here inshallah will be learning the Islamic studies. Abasiraamu basimiro mwishengero hamwe na One Nation okubombekera muzigiti kandi nabahirwe byo kurya basimire ntebe kanisa zona yansemeza munonga ahabwa umwebendezi wit MP ebyatkorire unogera ngo obwo teko burho hatkwatara tugendira katera yiraka byakubire ndikorwa biti niyo ni insima obuherezo obu ni insima Michael Mawanda agwente kateke ya state eyate kateshire rahimina bahumuruzuko na wanta khairu razqin gasha kwa Michael atwachiri ya fatahu iftahu lana abwaab rizqan halal.